एक इंडिया से बेस्ट डांसर का जर्नी स्टार्ट हुआ था ऑडिशन से लेके फिनाले तक। लाइक वो मुझे बाबू बुलाते हैं। सो Kubelai pi ke perlok barong ba pi kersan ya kane ke channel ke jonga. Nganget be pidon ha ke met ke bakoi ke bakia. Te perlok mentak video ngini page ya ki favorite contestant but ya ki favorite judges jong Steve Jerwa. Kat kum ba Steve Jerwa oleh itu ha ka wek interview ke banang kong ke jong u. Te perlok ha ke to ke sengi Sunday. Mari job Steve Jerwa ya ki India Best Dancer Surfur oleh ya ka wek interview ke banang kong ke jong u. Ha ke ta ke interview. Unong interview ke li ya Steve Jerwa uang. Na pedeng ki langut ki judges. Mano day favorite judges jongpi. Ustip Jerwa ujubab uang ke kita ma kumbang itip ya ka kita kapur. Ustip Jerwa uang ke kita ma ke ije yang ke keng yang kum ukun jongka. Nang ta unong interview ukali biang ya Ustip Jerwa. Na barok contestant ya no pi ije but mano day favorite jongpi. Ustip Jerwa uang sngot nat ya unepo. Unepo ukhen yang kum upara jong uhika yanga waim sim yanga parukhot yanga da ubabu tela kali biang ya Steve Jerwa da phimlong unong job hakane ka show tena kaliang jong pipan yano papitharai pan job ya kane ka show Steve Jerwa ong la dangam job te unepo un job ben ya kane ka show tangkine perlok khandet khublai jibon sngo subscribe